Pozdrav svima ljudi, ovdje Juri i Luka iz Banana Zvuka. Čekirajte jedini slovenski reggae portal reggae.si. Za sve slušatelje emisije Rhythm Operator i za sve koje pratite reggae.si, danas radimo intervju sa duom tandem Banana Zvuk iz Splita. Sa nama su Luka i Juri. Dobro večer, dečki. Dobro večer. Ajmo ovako, Juri i Luka, ajmo ovako, ajmo se od početka, predstavite se vas dvojica i kako je počela priča Banana Zvuk. Ajmo. Imali smo već Luka, TBF, ja, Stillness, u tom trenutku sve više manje oni uhodani, mi taman smo uzljetali i tu smo se negdje upoznali i skužili da smo reperi koji vole reggae. Luka je tad već nešto u nekom kafiću pušta ko reggae selekcija bez miksanja, CD player i naš, oni obični to. I zašto ne bi? Pa smo to miksali s nekim polu nastupi, s mikrofonom, nešto, pa puštanje muzike, pa ovo, pa ono. Ja smo jednom odlučili da bi to moglo postati ozbiljno. Ozbiljno naučiti miksat na playere, onda je Luka inzistira da uzmemo gramofone, da baš radimo sa gramofonima. Naravno, ona pojava ovih, ajmo reći ukratko, neki presjek, pojava tog traktora, softvera i tih stvari i događali su se remiksi, događali su se to i skice dok se nije svit zaključaj da smo odlučili sve završiti. Jedan album, drugi album, treći. Ali ajmo nazad, koja je to bila godina kad ste vas dvojica, ajmo reći, počeli skupa? Složili smo se da je negdje 2006. Pa daj, tako, prilike. 2006. Jer znamo svi, mi znamo da je, znači možda za ljude koji ne znaju, Luka dolazi iz TBF benda i Juri dolazi iz Stillnessa. Znači imali ste neke već, kako se kaže, korijene za muziku i sad šta je bio trigger? Šta je bio trigger da ste se odlučili ići u taj neki DJ produkcijski moment? Pa nam pojme, evo kao što je Juri rekao, ja sam imate u jednom kafiću u Splitu, to nisu bili parti, to su bili preko tjedna slušaone nekako. Onda su oni imali razne goste, mene su zvali da radim nešto, pa sam između onoga, bilo je tu i slušaona, trip hopa, onoga, hip hopa, nemam pojma, između ostalog bi znao raditi i reggae. Kad to je bila muzika koju sam sluša, bilo mi napeto i daleko je to bilo nekog DJinga, to je bilo baš stvar po stvar, ljudi side, piju kave, čajeve, bla bla. I onda sam tu neko to doba upozna Jurija i kroz priču smo skužili da volimo tu mjuzu i nekako smo jedan drugoga gurnili da kao krenemo u to. A poslije produkcija je došla sama od sebe kad smo počeli raditi prve partije i to pošto nam publika je bila uglavnom publika koja ne zna reggae, nije u tom filmu, onda je bila fora puštat remikse nekih poznatih stvari da ljudi kroz to malo nauče i da pustiš neku stvar koju ljudi ipak znaju. Tako je bilo lakše digniti part i tako smo malo po malo počeli raditi. Na kraju iz remiksa došlo do toga naravno jer se obojica bavimo muzikom da radimo i svoje autorske stvari i eto. A recite mi zašto reggae? Koji je bio prvi kontakt sa reggae muzikom kod tebe Luka i kod tebe Juri? Pa dobro, ja sam kao mali još, sjećam se, ja imam starijeg brata koji je 6 godina stariji od mene, on je skuplja ploče. Još dok sam bio dite i sjećam se, naravno Bob Marley je bio tu sve prisutan u sve cijelu povijest rock'n'rolla, ali sjećam se baš jedan dan, ja sam bio negdje prvi, drugi osnovne kad je donio doma Musical Youth album
šta je, tada su ono imali mega hit jebi ga i ja sam puka na tome, to bilo ludilo, još je bio strip na albumu neki, to mi je bilo sve skupa, i vizualno i audio, ono, ludilo, kaj. To mi je, ajmo reći, neki prvi kontakt gdje sam se zaljubio u reggae, ono. Kasnije sam upao u hip-hop i nije me ništa drugo zanimalo, tu i tamo bi sebi stavio Bob Marleya za gušt. Pa sam onda u neko doba u srednjoj školi malo dublje ušao Marleya, išao naći sve albume, proslušati i ove malo obskurnije stvari, ne samo hitove. I tako, onda malo po malo sam skužio da postoji drugi neki bendovi. Sjećam se baš sam jedan od prvih u to doba što sam otkrio nakon Marleya stari Inner Circle sa Jackom Millerom, našao sam neku kompilaciju, to sam puka, to mi je bilo ludilo. Pa Peter Tosh, pa ovo, pa ono, nemam pojma. Svašta. I dancehall kroz hip-hop, naravno. Da. To su Juri. u 90. godinama, to je ono. Meni je jasan, ono ima, kad idete, stari mi se bavio kabelsku televiziju i satelitskim antenom. Ja sam ima dosta rano, možda čak među prvima te programe, kužiš. I ono najraniji, oni MTV ili ne znam koji su još bili. I ja se sjećam, sam bio malo dite, baš tad bio Shaggy i Šaba su imali ono singlove neke. I to mi uvijek zvučalo ka top od sve muzike, jeli? Bilo je negdje ono između tih američkih ono hip-hopera i Marleya koji je uvijek bio svugdje tu negdje, i u starijeg rođaka i kod ove neke starije ekipe koja je slušala zapravo rock and roll, jeli? Njima je to sve bio, Marlin je bio rock and roll. A zapravo kad negdje sredinom osnovne škole ili krajem osnovne škole otac od jednog prijatelja donija s Broda 2 albuma Marleyev Kaja i Peter Tosh Bush Doktor. I rekao je da su oni jedini pravi crnci zato što se bore za svoja prava, nisu agresivni. Ne znam, to su bila prva 2 albuma koje se baš sluša kao kompletne albume. Poslije su, stvarno nije bila zajebancija, poslije u krajem, a to je već bila kraj, kroz srednju školu, krajem srednje škole sam to nešto malo istraživao, zapravo preseljenje u Zagreb. I kad su vaši prvi miksevi počeli izlaziti, kad sam upoznao ekipu u Kingston shopu u Zagrebu, i ja tamo znam provesti par sati, samo slušat ploče, Da. I to, pa ne znam, sve skupa zapravo mi je, i naravno otkrivanje džungla i da je on dodirna točka meni, regea, funka i hip-hopa muzika koja se najviše volio, znači i dan danas, znači u mojoj glavi je bio elektronski dodirna točka Prodigyja, Bob Marleya i James Browna. Ja sam to tako vidio u tom trenutku. Ja sam žica Menigu kad je radio jedan dan u Kingstonu, još su radili i on i ovi i Sanjin. Daj mi neki jungle, kao nešto mi da nam je da diskografiju Raga Twinsa u MP3-ci, to je baš show. Sam skužio tu naraciju Raga Muffina na elektroniku, što je naravno već bilo, već je zapravo i Prodigy je isto dosta produkcija Lime Howletta i njegovo sempliranje regea i sve u njegov jungle elektroniku i sempliranje hip-hopa gdje on pokaza da su to srodne muzike, ne znam. Sve mi je nekako to ispremištano. Zna jedino sigurno da su prve dodirne točke bili Shaggy i Šaba, kao oni singlovi, kao pop hitovi zapravo su to već bili. Marley koji je uvijek bio sve prisutan i taj Kaja i Bush Doktor. I naravno ali sve to ovo pričam van toga što sam upoznao Luku 2006. i di mi on iskrca svu diskografiju od Marleya, kao vidi ovo nisi čuo, ovo ide ovim redom. Ja nisam znao koji redoslijedom to ide, nisam baš bio nikad neki lik koji googla i istražuje kronologije i takve stvari. On je Luka pokazao što ti je išlo ovako. I u Kingstonu naravno, preko Sanjina i Menige, zapravo to su mi Znači, Marley nam je skupna tačka svima. Definitivno. Pa kompletnom rock and rollu, ja mislim. Da. Mislim, isto je bilo kod mene, moja mater je, isto ja sam se vozio u autu i mater je furala Bonnie M i Marleya.
Bonnie M i Mar. To je dobra kombinacija. A mene je stalno Disco zanimalo... Da, mene je stalno Znači ti si Disco Devil. Mene je stalno zanimalo, mater sam uvijek pita, zašto ima onu ovakvu kosu na kaseti? Da. Šta je to s kosom? Znači, nisam kužio. Ok, recite mi, dečki, pošto dolazite iz Dalmacije, zašto ime Banana? To se sigurno pitalo već 100 ljudi, ali jebi ga, moram vas ja isto pitat. Iskreno, ni ja ne znam. Pa krenulo iz zajebancije, to baš pričamo o danima kad smo počeli, pa kako Juri reka, nismo imali pojma ni miksat ni ništa, a tad su se već pojavili ti prvi sound sistemi kod nas. I strana scena, pa sound sistem ovaj, sound sistem onaj, svi su veliki stručnjaci, mi smo rekli mi nemamo pojma i mi smo Banana i bit ćemo Banana zvuk. Ali onda da ne bi to, da se ne bi drugi se rugali s nama, kaže da se mi rugamo sami sa sobom, onda smo kako smo volimo Lee Perrya od uvijek, i Lee Perry isto ima fiksaciju na banane, skoro pa religijsku, jeli, i to nam je bilo i šta onda smo, kako smo iz te zajebancije počeli brija na banana, smo stalno banana su skužili, banane, kako imaju efekt na zdravlje, kako je, kako utječu na serotonin, stvarno ozbiljne stvari u vezi banana, jel bi se dale one uzgojit kod nas, već smo mi o tome, tu cijelu filozofiju, kako smo se uozbiljavali, počeli ozbiljno miksat, ozbiljnija špreha o banana, počeli radi remikse, još ozbiljnija špreha o banana, počeli radi autorske stvari, još ozbiljnija špreha o bananama. Ok. Ali moramo reći ljudima, možda za one ljude koji ne znaju, na hrvatskom, u tom nekom vašom slengu, banana znači kao nije dobro ispalo, kako da kažemo to? Da. Fail. U banani je, znaš, ja uvijek sam došao do vas, uvijek na početku nisam kužio, jebote, šta oni uvijek pričaju, jebote, u banani smo. Ali to ti sjevernjaci, naša ekipa iz Zagreba, tam, ajmo reći, standardni hrvatski književni ili sjevernjački. U Dalmaciji se to nije govorilo prije. I onda je to bilo isto kao i tovar. Kao tovar, a nama to nije uvreda, nama je to kao UPA, isto tako, naš banana, kao ha. Nema ničega kao banana, a zapravo kao super, jel? Ima sunce. Znamo svi da, kao što smo prije pričali o tome, da dolazite iz različitih bendova, znači imate već neke vešćine u produkciji, Juri vešćine u pjevanju, u repanju i tako dalje. Vas dvojica sad, dotaknut ćemo se kasnije još albuma i produkcije, ali kako izgleda sad produkcijski dan vas dvojice, kad se kreira traka, ridim, tako dalje. Znamo da je Luka vrlo ozbiljno uvatio ritam što se tiče sempliranja, miksanja i tako dalje. Znamo da Juri isto na vokalu radi svega i svačega. Kako izgleda sad vaš dan u biti, kako izgleda vaš produkcijski dan? Ko šta napravi, tekstovi, ideje i tako dalje? Jer znamo da solo ljudi najlakše rade, ali kako je kad su dvojica i toliko dugo kao što ste vi, znači ima tu nekog prilagođivanja i tako dalje i tako dalje. Pa ima, da, gledaj, naučili smo s vremenom, nekako smo zapravo i prirodno, ajmo reći da se znamo dobro nadopunjavati i imamo respekt jedan prema drugome, tako da se zapravo rijetko kad i svadimo oko nečega, govorim o muzici. Nema nekog pravila sad kad radimo stvar, nekad krenemo iz ovakve ideje, nekad iz onakve,
ali recimo Juri je jako talentiran za aranžmane i za neke melodije znam je otpivat kao daj probaj ovo nešto tato ritu titu pa pa onda ja to odsviram pa ovako pa onako, tako da dobro se tu nadopunjavamo, jel? Da. I uvijek je po meni naši, kad radiš nešto solo, super je imati drugo uho. Da. Tako da ne znam, evo ja znam počet radi neki ridim, onda Juri dođe i kaže aha, ovo mi je dobro, a ovo mi baš i nije, kaj probaj promijeniti, probaj napraviti nešto drugo, kaj i onda i tako je vidio, ne znam. Ma ja šta Luka, uglavnom... Nema tu nekog pravila, ali stvar je baš u suradnji. Luka od uvijek svira, a ja se oslanjam od uvijek na taj neki osjećaj koji me nosi, razumiješ? Sad recimo kada imaš neku ideju, da imamo neku ideju, Luka nešto odsvira, napravi vamo tamo i onda i onda završuje tad. I onda ja govorim, ma daj, pusti ga, nek me vozi, razumiješ, daj još znaš I onda oslanjamo se na te neke, skužili smo da ako nešto baš nekoga gura, onda neka gura, Luka ima puno više znanja i naučili smo se slušati, onda mi vjeruje mi na taj neki feeling kad nešto se da mi radi, razumiješ? Na kraju krajeva ako je pričamo o atmosferi pisme, pričamo kakav bi tekst treba biti, ali onda onda ako bi treba bio ovakav, da napravimo još ovo pa da može biti tako. I nekako to navikli smo diskutirati o našoj muzici, samo smo se nastavili na onu priču što smo prije radili i pričali o tuđoj muzici kao DJ-evi. Da. I onda smo kroz to razvili zajednički jezik. Znači mi smo počeli zajedno dogovarajući se kako ćemo miksati tuđu muziku. Koju pismu na koju i zašto. Ove nam se sviđa bas, pa smo skužili, od 10 pisama, za njih 9 ćemo reći baš zbog basa. Onda, od ovih drugih 10, za njih 9 ćemo reći ovdje nam je vokal top, razumiješ, a ovdje su brasevi top. I tako smo radili, prošlo je priko 10 godina da smo samo to drobili. Da, ali ja mislim da smo samo kao slušatelji istog ukusa pričali o tuđoj glazbi i analizirali teoretski stvari. Pritom, on radi o svom bendu, ja o svom i onda smo samo prirodno, kako da kažem, Luka ti je sve ovu tehniku, ja ti malo toga znam koristiti osim gramofona i to me on naučio. Razumiješ, onda polako uz njega učim svirat stvari, razumiješ mi, jer ja znam njemu otpivati, ja bi ti la 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 la, isto tako ja i u bendu, razumiješ, gitaristi kažem la 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 la, onda meni kaže nije ti to baš la la la, to ti je malo vamo la la la. Ali kako ja nisam školovan u note, onda mi ne može to neko notama reći, nego ili ovako kad je već snimljeno u produkciji, da vidi na ekranu ili da nađeš neki zajednički jezik, Da, lijepo je prije Luka reka i tu se moram nadovezati i tu treba ljudima stalno to nekako utumbat u glavu. Luka je prije spomenuo poštovanje, znači respekt. Znači ja mislim da je najbitnije i u dvojica ili u trojica ili band, ja mislim ako je poštovanje i ako svak zna šta radi, i da valjda moraju biti svađe, to su ok svađe, ali da, u kreativnom smislu, ja mislim da bez poštovanja nema rezultata. Zato je muzika jedna od, kako da mislim, bar meni osobno je djelatnost koju sam odabra, zato što je, ljudi koji se bave s time, čini mi se da se najbrže nauče poštovanju, zato što je muzika, kogod se bavi muzikom smatra iznad sebe, nekako više ciljan. Ne znam, meni je... Ne znam, ja sam to naučio recimo i kroz rad u TBF-u sa Mlađom i Sašom, isto tako kad radimo novu stvar, možda čak i izraženije taj moment poštovanja, jer znam isto kao i za Jurija koliko imaju osjećaja za muziku, koliko imaju osjećaja za prepoznat je li nešto dobro ili nije
jel vozi ili ne, jel feeling dobar. I pogotovo s njima, pošto smo ono sva tri žanrovski dosta različiti, a radimo zajedno muziku. I onda sam naučio taj moment da kad radiš skupa s nekim, baš da bi ispalo dobro, treba uvažiti, ne treba makniti ego i uvažiti svačije mišljenje, nekad odstupiti, reći jebi ga, možda je bolje ovo njegova ideja, će se možda bolje uklopiti u pismu. Mislim da je to jako važno kad radiš u timu. Da. Ali naravno moraš imati isto tako i vjeru u te ljude. Ja. Da. Koliko Juri ima feeling za glazbu, koliko kuži energiju, koliko kuži aranžman, bla 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 i jako puno mu tu vjerujem. I to je, mislim da je to ono super priča kad se radi muzika. Da, mislim, i ako se nadovežem dalje na produkciju, u vašim trakama, u vašoj produkciji se osjeća, totalno se osjeća, jer super miješate taj neki hip-hop džir sa regeom, dancehallom, rabadabom, znači osjeća se taj da imate korenje od hip-hopa i to super radite i koliko ja znam, ajmo reći, jedini ste na Balkanu, u bivšoj Jugoslaviji, koji radite taj džir u tom smislu. Sad, ako se dotaknemo zadnjeg projekta Roba, tamo ima puno se osjeti da je taj neki hip-hop džir još uvijek prisutan, iako ste počeli zvati ljude sa Balkana i taj hip-hop džir još uvijek u vama. I sad tako... Uglavnom repere smo zvali na ploču, tako da... I to ste super napravili, ali jedna stvar, ići ćemo redom, ali jedna stvar, znači, moramo ljudima reći, i puštali smo to u našoj emisiji već, još ćemo puštati, ali super album, sve, ali jedna stvar nam nije bila jasna i tu moramo pitati kako je došlo do suradnje sa velikanom Radem Šerbedžijom. A mislim, suradnja nije u pravom smislu, to je za... Ajmo remix. Remix je, pa gledaj, bilo je, znači, to je ridim koji smo imali, kao i cijelu Robu, isti su ridimi više manje kao na prvom albumu. Na prvom albumu je na tom ridimu Sara Renari. To je jedan ridim koji je, na kraju smo ga dali Sari, ja sam taj ridim slab par ljudi, pošto je malo nepravilan i nekonvencionalan, pogotovo za reggae. Nepravilan je krug, zapravo 4/4 su, ali je nepravilan krug melodije basa. I to je ljude bunilo i niko nije uspio napraviti ništa s tim. Ima je John iz Morta dobru ideju, ali nije bio dovršio tekst i u međuvremenu se dogodio Rade. Znači, bila je situacija u prvom ovom lockdownu, proliče 2020. Juri je bio na Visu, ja sam utekao na Hvar, punio kompjuter, radili smo nešto online, zajbancija i Rade ima seriju tih svojih recitiranja poezije, kako je masu ljudi radilo za vrijeme lockdowna, da ljudima olakšaju to što su doma i bla bla bla, Rade tako stavlja na Facebook svako malo neki svoj video gdje je nešto izvodio. I jedan dan je objavio tog Tina Ujevića i javi mi se Juri, govori, si čuo ono kako je rasturija, ludilo, govori, ma ajde probaj ga staviti na taj beat, nekako mi se čini da bi mogao leći, ja govorim, ma ti si lud, diče, koji je to, na šanse, kaj. Sad, jer znaš šta je, bilo mi glupo rezat njegovu izvedbu. Znaš, možeš ti svašta izrezati i staviti na bilo koji beat, ali kad jedan glumac iz cuga izvede tako nešto, to nije... To se ne dvira. To nije moralno rezati. True, istina. I govori Jurima, probaj. I ja stavim jebote, Sjedno. Znači, ja radim, nisam dira ništa. Oni ridim su se tražili u svemiru. Sami. Taj ridim, znači, nikoga jednostavno nije moga. Ništa, ja radu nisam ni ubrzava, ni usporava, ni reza, ništa nisam dirao. Samo miks i zdrav. Samo aranžman. I njegovoj izvedbi. I harmonika je od Rade.
Da. Da, na početku. Harmoniku je on odsvira i ako čuješ ono ovako je ispraznio ono Da. uše, ne boj se, nisi sam. A znači, mislim, Sve je iz komad. vi ste stupili u To je kontakt. direktan, znaš kako DJ-evski rečeno, direktan mashup bez pičiranja, Da. bez ičeg. Ne, tražili smo, ja znam njegovog sina Danila, pa sam ga preko Fejsa pitao, morali smo tražiti dozvolu. Naravno. Ali to smo, kad je već bila gotova stvar, poslali, on je poslao Radi i Super. to se vidjelo i dobili smo dozvolu i to je jedino što je bila njihova, zapravo on je poslao svojoj sestri, ovo je najmlađoj koja živi u Londonu i studira muziku, kao ona je najrelevantnija u familiji. Zato, a i Rade je bija, nije poslao zato, nego je Rade bija taman tada kod nje, pa da ga najbrže uhvati. Da. I uglavnom ona je rekla samo da jer smo bili potpisali Banana Zvuk featuring Rade Šerbeđija, rekla je ne, ovo je tehnički remix, potpišite ga kao remix i sve ok. Super. I tu imala je pravo zapravo. Da. Mislim, ovako, možda za one ljude još koji ne znaju, Banana Zvuk nisu samo surađivali sa artistima iz Balkana, nego radili ste trake sa pokojnim Tenor Flyem, napravili ste trake sa Raga Twinsom, znači radili ste i radite sa worldwide international artistima. Kako je sad sa time, kako ide dalje ta priča? Pa idemo, sad baš imamo neke nove ridime i malo po malo čekali smo da završimo ovaj album, malo po malo sad idemo prema tomu. Nećemo vjerojatno u komadu napraviti album, najviše zbog financijskih razloga, ali ićemo jednu po jednu stvar, pa kako ide. To je moje bilo pitanje dalje. Album, kako je vaše mišljenje na sad dan danas? Nećemo sad korona i te džiđe miđe, ali kako danas vi gledate na to? Ili vam je bolje da radite singlove ili vam je bolje da radite album? Pa mislim da je što se tiče okolnosti medijskih i vremena u kojoj živimo je pametnije raditi singlove, a mi više volimo albume. Da. To je samo zato što dolazite iz benda. Možda. Pa i nije, nego smo tako navikli slušati muziku, znaš. Mislim da je to generacijski. Cijeli album, Mi smo ne znam. odrasli na albumima. Današnje generacije nemaju uopće koncentraciju slušati album. Kako je album? Oni nemaju koncentracije, brate, slušati trake 2 minute. Da. Znaš kada imaš onih par svojih albuma, bilo koja god ti kažeš da je tvoj top 5. Ne možeš ih staviti jednu stvar, jel tako? Da. Nego kažeš, evo sad i ovih sat vremena ja ću poslušati opet ovaj album u ovim okolnostima zato što ga baš sad želim čuti. I ja isključim kompletan svemir, ja idem sad poslušati album, nema prekidanja. Da. Mislim, znaš, ja sam tako naučio slušati muziku. Ja kad čujem pismo, bilo koju pismu, sa bilo kojeg od tih top 5 albuma mojih, kad ona završi, ja znam koja ide ona iduća. Ja je očekujem, ako je čujem na radiju i kad ta pisma završi, ne ide ona koja ide iza nje, ja sam razočaran. Da. Ako se bacim nazad još za kraj, album Roba, da li je album Roba bolje prošla nego album sa ridimama, sa artistima International koji ste imali gore? Šta je bilo? Šta su ljudi više primili? Pa gledaj, Roba je sigurno bolje primljena ovdje čisto zbog jezika na našim prostorima, iako rano je još o tome pričat, a i mislim da je velika razlika u medijskoj kampanji, znači sad i opet i radi jezika i zato što je ipak naš izdavač, pa je mediji, znači radio stanice će prije zavrtiti nešto na hrvatskom jeziku nego na engleskom, bez obzira šta je domaći bend, jel? Ali je li super tako stvar? Da, što se toga tiče,
sigurno će Roba bolje proći od stranog albuma kod nas. Ali je i super stvar što je recimo Split Banana album ovi prvi, nam je otvorio neka vrata u medije po svijetu i šta je kroz ta vrata prošla i Roba. Da. Da. Znači Roba na neke reggae portale svjetske i radija po Europi i šire, Amerika i vamo tamo, gdje je iša Split Banana, tim istim stopama i istim vezama je išla i Roba i opet je dobro primljena, bez obzira šta je na našem jeziku i to je recimo super stvar. Ono. Šta su nas negdje neki ljudi shvatili kao, znaš, ko i vi, da je to, da im to paše i da može se... Možda baš u tom momentu moramo možda pomenuti, danas je teško biti sve. Znači, biti producent, biti promotor, jer danas moraš biti sve sam. Da. I sad, kako vi gledate na ovo? A učimo. Ja osobno učim još uvijek. Pa i ja isto. Iskreno nije mi drago da se moram baviti s tim. Da. Čisto zbog vremena. Meni nije... Više bi volio biti u studiju 2 sata raditi nešto nego 2 sata stavljati stvari na društvene mreže. Ali opet imamo sad igrom slučaja za ovaj album jako dobar tim ljudi koji nam pomaže i to se vidi, baš smo uspjeli napraviti dobru kampanju za album. Recite mi za kraj, situacija koja se nam desila svima nama, znamo da su vas to sigurno već 100 puta pitali, nego koji je recept bio i koji je recept još dalje i da možete dati savjet možda mladim ljudima, pošto ja mislim da su najviše najbali najmlađi ljudi koji su recimo počeli se baviti sa muzikom i to što je sve nas doletilo, koji bi bio vaš savjet kako izdržati taj čudan period koji još dalje traje? Puno robe. Puno robe i puno rada. Rad. Mislim, robe, naravno, bez zajebancije robe, u smislu puno muzike. Ja sam skupio wireless slušalice, znam u sred grada počet plesat, ko da sam negdje, ali ozbiljno, ne zajebanj se, jer više ne znam ništa sam šta ću radit, samo radit to što puno šetanja, puno po prirodi, muzike i to, ne znam, evo. Luka je se posvetio fakultetu, produkciji, mene onda nauči, svašta, napravili smo gomilu toga, još gomilu toga radimo. Treba, ja gledam ovo kao neki period prisilne inkubacije, sad ne možemo na binu, ali možemo u studio. Sad kad nas puste na binu imat ćemo šta pokazati. To. A treba izdržati. Treba izdržati i treba držati fokus. Da. Tako da, dečki, na ovom momentu ja se vam puno zahvaljujem za ovaj intervju. Malo smo popričali, puno pitanja još ostalo, ali nažalost to ćemo napraviti za drugi put. Može, nadam se uživo. Da, uživo, da. I na tom mjestu samo za završetak, znači, bi vam se zahvalio za vaš timing, za vrijeme i za sve što radite i radite to dalje super. I ja se nadam da vas čeka, kako se kaže, još puno lijepih stvari što se tiče muzike i bine i projekata i nadam se da se vidimo uživo uskoro. Hvala tebi na gostoprimstvu. Da. I nadam se da se vidimo šta prije uživo na nekom partiju.